Tengeza wa kwanza na wa pili na wangapi? Na watatu, si ndio? Kwa sababu kuna hiyo pesa ya kufanya nini? Ya kupeana. Lakini mimi mama, sina nafasi ya kuchukua pesa na kupeana nje. Pesa ambayo nitakuwa imewekezwa ni yenu, ya watu wa Woodley, nitaileta kwa Woodley ili iweze kufanya kazi ambayo imewekwa. Ni kweli ile ambayo nimepatiwa kama mshahara yangu, hiyo si ni haki yangu, lakini ile ambayo imewekwa iwafanyie kazi lazima ifanye kazi. Sawa sawa. Tukipata makandarasi ambayo zinaletwa kwa county, tutatafuta vijana wetu wenye ni mafundi waweze kutengeneza makampuni, waweze kufanya hizo kazi, si ndio? Badala ya mimi niende nitafute mimi ndugu yangu bwana yangu tengeneze kampuni tuweze kufanya zile kazi ambayo ni kinyume na sheria, si ndio? Kwa hivyo mimi naomba kwa unyenyekevu, tuko katika hiyo party inaitwa National Economic Party, ambayo ni party ambayo ni mpya, na party leader wetu ni Mike Mbuvi Sonko, na tunajua kile Sonko anafanya. Tunajua ile moyo yako nayo. Na Sonko anasema yeye anakufa na vijana, anakufa na wale ambao ni maskini, anakufa na wale ambao hawajiwezi, si ni kweli? So sisi tunaomba mujiandikishe na sisi. Kwa saa hizi tunafanya kazi ya registration ya members, ili tukifika pale mbele, ikiwa kwa saa hizi mimi niko peke yangu kama mwakilishi ambaye anasimamia hiyo kiti kwa Woodley, but hatujui huko mbele kama kutakuwa na mtu mwingine ambaye atakuja. Akikuja inamaanisha tutaenda nini? Nomination. Tutaenda nini? Nomination. Na tukienda nomination itabidi mpigiwe kura, na mtu yoyote hawezi kupiga kura bila wewe kuwa memba. Tunaelewana? Kwa hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu kupitia wakubwa wenu, mtaandikisha majina zenu, jina, ID number, venye katika kitambulisho, kisha